What Jimmy Papa? What Jimmy? What Jimmy? Who Papa Jimmy? Who family? You know what Jimmy? Company? Na muya mujina. What Jimmy? Including Fadda singing. Na what Jimmy? What Jimmy war? What potam? Mama mi jam. The village champion himself, Shatta Wale, Edrimika di soon amanie I service a mampo ne didi na chire pe na abono kra me dem dwuna mente ase. Adentia, wo di soon abet na bonte ha na ni edi sebio Ghana osikani bi te se ose Kwame despite atempa. Adentia, eya akwasi buaje a wo ye adwuma ema sebi ose Kwame despite what as despite media a peace FM. Edibatu bia ewon UK tour ya obaye what as music awards yo obaye me ankasa me kan say award nyina Shatta Wale na ankasa TSK de etoye no ntima sabi anya obi anwanwa no ena man no edabeto abonten e kan se bi kire say sa £80,000 na Shatta Wale e kan no enya de de ewom sa no kura bia nya de enim Shatta Wale eboa okasa too much Shatta Wale nya de enkan no ntum na man ne kan sa asem no Shatta Wale edi su aba abonten na busua we de sabi o yesika akum yagin ewo kwakuo num lenko tie man nanum asem na ewie Shatta Wale atendi dia wada betu bia no so no ebeto aso na eto aso wie a ho na ogoro Adwenepahene meso mede me de be de ebedom mienu nyina akwan na agro na ayede yenko tie mra na asem akotiem kafo tap send edamount tap edwuma de ko maso yasna first send this car Framano na edeko Ghana tap app and make am for the amount first time use app na be here a promo code eya Adwenepahene no obogu be nya discount kama what you say na make am for a Nasboy enterprise about all type of POP so a Nasboy be the POP ayede ama kama what you say yensi dan so a Nasboy be sit dan ay penti bi the amount na Nasboy ya wi na dwuma no na Destiny Roofing and Steel Trusses be dey eso be board dance kama ayede edama abusia yengo tiensam na eya akwasi aboaje Peace FM edebe tu dwa e wo Shatta Wale £80,000 also be je na wi a Shatta Wale jenso no ebeto aso yengo tiemra £80,000 no mutua no for performance waji £80,000 performance and now almost man icing of the cake artist of the year 2023. It is almost and they so happy so and to see performance no koye no mutua na ka £80,000 oboa no cre e dey be £80,000 oboa anko for mo £80,000 anka ni almost for mo ka so mo £80,000 oboa maybe £80,000. Bra, na yanyo ohene ye mau ye be bosse ye ba be shower airport ye be ji baby ye be ji visa amount ye be ji visa amount woni team no girlfriend ye be ji visa amount ye be fly mo first class be perform £10,000 cry anya do am the amount enti mon kan sem no who say oh kan sem no I kan sem no to say be £80,000 okay fine £80,000 so metua but osan so the Ghana music no so what they so osan e di amount for so kwa kovrim the fact ni say ye nim womo ebia womo ntimi but etiefo e pese mu so £80,000 and crofo womo ntimi nkukuru £80,000 womo fa ma Shatta Wale enya no kore except kujoking obeka say omutua £80,000 Ghana organizer ben no Ghana ni power te Ghana ni oti UK our event entimi ntua more than £20,000 credit. In fact, £20,000 a bedding. Ometia shit. Ghana make Ghana ni pass also organize this show in London. If you want to say you more, yenim. They can't pay £80,000. Kwasia ba you ma me twa kwasia we jim who ti radio show mama kwasia despite coming in despite don't kwasia who ti na who so be adwuma despite I be company am but na ngasa no kwasia who catch say me minute eteta kwasia who want £2,000 cash what jim papa
What Jimmy, wife and Jimmy, who papa Jimmy, who family, you know, what Jimmy, company, now, what Jimmy, including Fadda, this thing, now, what Jimmy, war, my bottom, Mumma, me jump, what Jimmy, all the Peace FM, your station, including Despite, I don't care. Despite not they pay me, despite not they give me any money, despite you see the company I put for there in a small Ghana. I'm on John. Forget everything. Nobody take care of anybody but this Ghana there. My Jimmy war, my bottom. Memo be a ben open. Obia Jimmy. People do I got the watch. Certain things on internet just say, hey, to Ghana, like nobody sit down and talk, say, but why? Everybody wants to say something negative. Hey, all those new journalists, when people come entertainment inside, where they do your whether podcast or and YouTubers or more bottom, more Jimmy, more wasting time. Cause so I can't watch them. Me asasa me also for my deal. Me any government like in the man bibia. Say government be me there. Country now on government in my bibia ka why din. What Jimmy Munjin. No why you entertainment no mu kasa. Now debi amu ye Fadda this utio and I will say debi Shatta Wale ka say UTV mutio mu say e serious. Cause ya that me my boys be sorry on. E won about jam. That Ghana for the sorry. I want to move to we don't move on move Ghana and Ghana Ghana say that boys be sorry on. Omunko boys in omunko nima omunko colleague on. Ombaba is legon. Ombaba cantonment. Ombaba airport hills. Ombaba chain homes. Bibi asikano mudi asano. I want boys beba. Na move jem. What Jimmy Papa? Jimmy. Hello, my Ghana TF. I'm so far Adwenepahene aka Enkrata King Kong. Aka Fufukin aka Bema Yemfa Yenim Enyefom. Aka Mitwana Omotie Mr. No Pressure. We do chair pressure by the befa. Na san frame Mr. International Man. Ye kasa kire wiase na bi muso kasa de kire omonamfo. Abusua ye nyina akotie nsem asabi akosi buaje e de beto abonte wate ase. Ansama papa de beto abonte e fa ye Shatta Wale ho. An abasa sika na asabi Shatta Wale so aye do wa baje no. A Shatta Wale esoso aye da ba abonte abedidi atam ye kotie ni nyina. Na wa wotra sase wuti ensem na. Shatta Wale ya masabi organizers na omo UK na eho aba a time too much. Or yama as any I the abo too much. I didn't tell Adwenepahene and make us because Shatta Wale ever tenabonte ebe catch say sebio or £80,000. 10 year pow. £80,000 na sebi Shatta Wale can me Adwenepahene so missing pise no kre. Or boa ebia na a deal bia o my dada. And ebia sa deal no skaba. And ye didn't share £80,000 no e man dia e what the mini asem bia kan. By sa stage no koko gina so no. All patched Ghana for say, all patched Ghana artists ne say, or £80,000 no dear, and no credit because Tio says our stage no cocoa national, say nipa ba or crown, Tio nipa ba or crown. So my bear 500 crampuna, bear 500 crown, say 600, say 600 crown. Or my next cow or crab bros or crown, or my next cow bros or cry bear 50,000 to £60,000. Tia near pa. Sani pane ba ho no omonye ska bro so cry be 50,000 to £60,000. Na check stage on wokoje yen check the price. Na check sebi first class twama Shatta Wale. Ono girlfriend no we kan so utima mo baye. A wo baye hwe convoy da sebi edi wachi edo ba stage no so hwe hotel ba bia sebi ya je edama wa woda. Check ni nyina abo. Na sa ka we ni nyina chi no na sebi organizers na se tabia ekotam eyesa £80,000 edama wo pa dia Shatta Wale. Sabi ya ma sabi mine na nkasa kra na organizer de na kra na mine na ni bebre e kire say bragging is too much. Say next time so mo yes our show ni biem, sa music awards ni biem. Na sa £80,000 Shatta Wale wo kana mine no e kwesi buaje e be kan wasem. A wani abre den da be di Kwame despite attempt no for that Ckson attempt Shatta Wale. Enya track ama me di na attempt because e ntro because enya sa next time obi ti say e brag sheriff. Sa akwode mu se e kwa akofo mu e do ma ba be gina sa stage no so a sa akwode e be charge £100,000. So man timi antua sa akwode wo ma sa akwode be charge £100,000. So man timi sa akwode ma because sa akwode be refer o mu say
adenta Shatta Wale mutua na 80,000 pound na meme no so me be charge 100,000 pound ana ma bete so Shatta Wale no kora bi anim sa wota ye sa aden se wokobo show ewie na so ba be brage sa aden na sa mo na wo di nipa na organizers na to asemu na wo de omo senke kwa amnem Shatta Wale ene dem ban boko be no kora da nam da to pepepe the way we say ba okekam kwa no wo he monwa because that 80,000 pounds on Shatta Wale organizers na end terms as can farm because of sa show na be no kora de ba ko penesa won kwa no ya bon ka almost be 100,000 pounds won kwa Shatta Wale no ene utim ya bon ka be 100,000 pounds na ade show no mo ye na artist no ba ni tuo mo say Shatta Wale sa nyoma na on waye no ade on ebe cause problem ama organizers no because artist no buy no say no be feel artist no ba be kan ho na omnyina be perform no sense ka say ne be mom e na say no be feel sa ansem na wo ka no sense ka say ne twetwa mom a wo nko ade wo be brage say 80,000 pound enye no kore ka say e bia wo de hype ho so ate ase ade bia wo taye brage ne de say bi obi ayi bi ba wo de ne eya too much because say ase me e na me organizer e na me ma host ade no e na say ma fa wo Shatta Wale say bra be perform ma me na performance no wie ye na okoye no wakota social media say me Adwenepahene 80,000 pound wa abra me nim say me 12 say ska no next time say me ye sa program no bi ma e better na tuma ko fa artist bi o wona nim e better na me tuma ko fa big artist bi a obeba be perform because nya say me tin tua ne ka nta afre na artist kora me ko fa no afre na me ko ka no kora trends o enya no kore Shatta Wale me tua say 80,000 pound ntu de bajiwe better na nipa na jedi nipa na nyini ndi Shatta Wale sa ade na wo ye no sa ne ma na wo ye no e de wanga sa wo ba chire me ka no kora da chire because O2 arena kora na sabio Black Sheriff mu ko ye e ko gina on e ka no say whiskey mu ko gina on na se phone hwe crowd e beguo e ho mpo na ko gina na wo ka sa eska no kora mpo dia ye bete wase hwe crowd e beguo e ho na wo ka sa eska na bete wase e wi aso bi nya ade mo ka o Shatta Wale sa show no mo ye no o mo nye mo ka e ade o mo ye na penfa so nti wo be gina ka se ko 80,000 pound wa bra sa ankofo no ka ho ba ye no omo de kotwe ye kotwe 2,000 pound e na sefo na amomo a se no be fili next time ka se from mo beba sa ankofo no ba ye so omo na sa ankofo we ta afre from e don ba be show e o UK wo e mo nya mo fa so hwe PSA Esther how many times so man ko ye Shatta Wale nya afi no ba ko nti wo na ba ko hwe de wo mu si treat wu enu time man for kan e kasa fa ho se organizers no omo treat other artists ni good no kra de ba ko pe e ban sa me Adwenepahene next time no say be as me na e bia me artist now be for me I'll charge the same price one penny me ma fa award we enye akuaba award we akuaba keke e na mo ko ekosisi dem award we akuaba nti sa performance we e na mo 80,000 na sa award dom sa ma wo no e na mo 80,000 award we mu Shatta Wale wa na o 2 eska toye wana utu eskaye de toye nti ade bi ho a mo ya ese wodwene enchiri ma ho na wodwene nipa na ono so organize ade na nkasa enye sa na wo passem da manipa no because Shatta Wale ukasa too much Shatta Wale so koto watch e da man girlfriend watch na Shatta Wale kokoto ye ni Ghana abrochira se meta koto ade na me wakoto no ye betu ama mbe bo so me se wo yusura se woni je ho a fa wo yusura se woni nye wa fa bra Shatta Wale betimi asa the watch na asa ko back e show off what as a metia abrochire I know the system obetumi hanye Ghana na okasa makoto ade timisa ade ko no monye abrochire koto ade wie na receipt no nko a na ade chia na di 1 week na ade show off wie na ade kokasa ade ne kra me mpa biem a they will take it and give your money back to you nti si asa 80,000 pound na Shatta Wale obetara bonta o brag no e kan say ayi si a UK ho na wo no sky a wo kan ho asemi unim say ska na kita wa unim tax abetu ho Shatta Wale wa na wo de ho to asemu da bia me ba bonte be kanya asem kire wa the talking is too much wo kasa too much because wo tie nkrophobia asem nkrofo no atutu asem wo mumu e na wo no mo kire Shatta Wale koye we sa ne ma na wo ye because UK on tax or cancer authority no mo on tax authority mo UK no you see as mo kire letter e koma organizers na say ya te say artist bi buy na mo 80,000 pound na mo tuaye no say see an tax be na nipa ni tuaye because minimum say bi o mo organize ni nim say abrochira no onya allowed so wo de 10,000 pound na 10,000 euro e be cross so border eso tua tax e de e wo ho ana wi scan e kire na tua tax e de e wo ho ba wanyi scan na kire na se so mu a mutimi gi scan kura free eto ba bi e hwehwe hu se bi kura mpo e bi a wo ye fraud ana bi a wo ye saka wan na se bi a wo ko wi ana se bi ye bisa because scan no betimi na cross so a eso yi di kire mo ha emra na ye adwuma sa 80,000 pounds say no cross Shatta Wale wo je ya transaction mo ye na mo ye ko to Ghana account ana se the scan share wo sam ye de e wa ha
ene ese utuatua taxes because wo say pa asem edama organizers no Shatta Wale kasa ne ya doso wa ba na so ba be ye wade a ye wade boko nako na wo kasa ne de we awusi ye no next time no one way as opportunity ne bi mabiem wo da bia no wo ya ade bi wi a na after sa adna sa atwe ko akire Shatta Wale se tena se ye din na tie asama me ka cho ne ene ba no boko ne ma wo tena se ye din because £80,000 na wo kan Shatta Wale enye ska keto wo £80,000 na wo kan enye ska kuma na omoti UK hono akukuru da ma simple sa nipa ne botom yesa den krompo na on peja say £80,000 amount just once say Shatta Wale mra adentia he take it to say take it be £40 e be £45 e be £60 say VIP na for nipa ba wo ska say no benya nti say bi nipa no ono no ntam sa £80,000 na ma na onye show ni nyina no na wonye £60,000 e wo ho na ofa bi ntuatua e cancer stage no hall no ska no onba bi ntuatua e wo ho wate ase nkonwom ko ha ye ofa bi ntuatua nipa mu di na chi obema obi a share na owi a nipa no na so aboka buburo wo nti na oye sa ade na eso apa asam da mo ko next time won't go for a big artist bi anya de emma na say Kwame despite udi o matem Fadda udi do matem ni nyina no eso na omre kwotena radio station ko kasa ya na akose aboaje ya udi na atem yi asem o kan e no kre asem akose aboaje kan na udi na atem no e no kre Shatta Wale sa ne wa bi wo ho a on tie wo so ye news wa no ato hu din say wo ye news enti amanfo nkasa fa ho obi a wo so wo ye news ye kasa fa ho so a na wa dwa lie wo so ye news o enti kasa fa ho a na ese odwa lie eni kwa so odwa lie afempo na amanfo be ne kese Shatta Wale sa ne ma na wo ye no wo hwe sa akode nya sa ade a wo ye artist be na wo Ghana wo sola wo se da bia na ada Shatta Wale because wo na wo ye sa anuma we say enu ntira amanfo be ka nsema de fa ho ko sa akode asem ba ye kan sa akode asem ba be ka wati ase sa akode o hye no wanko na wo bie no na asem ba ye nka ye be kan tinya wo nko na ye kan wasem nya wo nko na ye kan wasem tu ba ta botan didi ato Shatta Wale me buso asem se si ase bloggers ja wasem ka presenters ja wasem ka e kan say obi aja wasem ka Shatta Wale udi na wai me ka asem ja kire wo ha ne so obi aja wasem ka udi Shatta Wale na wo hefa edi mu ato so ma wie nti e pese e ka asem no na wo ya ade ne ye ka na ade na timi e de esesa wo firi ne wa bia wo ye ho na udi ne de ejina ho basi an ka wasem a udi na ayera nti masa wo so ye news a jai na news no so no e ba ye nka na obi ahu no kra de wo because £80,000 e ntro abusua oboa ye ntwa £80,000 bia Shatta Wale ya tua na wo ho kra abro so kra no £15,000 ye tua Shatta Wale abro so kra £50,000 Shatta Wale get no ko han no e de ma Shatta Wale sa watch ko to ni nyina e show off as again your baby as no kra pass ko to sa watch ne ma na again so na adwene ofo papa so ko to sa watch ne ma again na ka again na adwene ofo because your baby a nko betima agise eska no kra mpo e da ko establish business bi kra baby watch koto sa watch we say wa bra wo Shatta Wale uni private jet what you say won she da nya obi a e bia say me na ya adebo aya mpese meka oba wo nwale no just girlfriend keke wo sma koto watch wo sa ka asem make state on say on get na 5 years Shatta Wale aden boko de on get na 5 years in my Shatta Wale guy be 2 weeks ni akọ na ye na ma se bia na oye side chick baby ena bia odi ni kakran na bia esi ya san han official na ma odi ya fine woni Shatta michi jaye di say gay o US ya kofa ne ba na san di say be ka se mi ante say am gay we me na 5 years Shatta Wale masa ye tan baby na jaye sa concept ne o mana ya ba beta media nso ba be no wate ase me kan ko bi da kire nhwehwani mu ne kasa no adoso sia amanfo sa akode mu omo yo mo ne o maku respect wo Shatta Wale so aya mo bia mu why am say we bu na amanfo bu na ateko obi amu obiem wo so le na threaten Shatta Wale yesterday obi a won abusu am do be see adini e Adwenepahene ba so a no why the wa share video na e da ma so atese be TV e wo YouTube Adwenepahene TV so e de e wo hono ba bia no kro obi a me Adwenepahene metwe e de aba Shatta Wale so also £80,000 are you ready because enche organizers no ye be trolleted amom na o ma weke na otu tax e wo kroma ansa na wa free ha e da ko Ghana peace out. Odo, mi ko kroma ba o. Namba to ko e do ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so ko krom. Na ma ye ne dey. Tina me send there. E kwa bet na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ada no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bo ko trace ka extra. Man mesrew. Me kan fo tap send amount.
So you use iPhone and also over time no app store. No download the Google phone so Android phones so no Google Play no download the Google phone so mesrɛw and I was send this so mesrɛw o first transaction be no also we have promo code no so about Adwenepahene Adwenepahene e the good yes ntimpacho wo boguma wo Europe kwa do be 5 euros free before the some party for some can put tap send at amount wo America so Canada there hey mama $10 to Miss Now, men have about one for say, and quite wanting to be a so pay. In Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting the man. Download is a sea at the fee in Pacho, not relaxing. No one's in Pio wanting. No wanting. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and command. And that dear tap Polar Mountain was a decaf for a baby mobile. Was it who shoot no more bank card, which means register as a list of assem debt. Atadwe yatedene ti tap aba ama hiafo say send this can go Ghana na rate no so kama yenche bibia mama mesraw me kan fama on say wani age me anu nie me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I nanya 5 euros free no more Canada so in US so so benya $10 oh say your day me ade for the uni se me na tap ye kama tap send abusia rate mo hene auntie si na from you hello auntie si mo we POP no ene TV unit no na fuel paint no so ene company na kama Anaspo Enterprise na ho pictures was na mama okay mama hwe wow ade na fese akwa me fi look kama Anaspo Enterprise wait a minute, could do 1,000 sister. The minister there, neither now was a Naspo Enterprise. I don't go in POP if you paint in the Biadman. Can't see a made shit out where the woman Naspo Enterprise, or every fear they come apart. No come sister. Bra, what drew Hanum? Okay, and show bedroom our own. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the batch and I'm them poor call pet them. Sa, I have a Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I made a make sure me in a hair chair, why? Hey, sister. Yeah, me come with the POP in the way. Sister, so to Anaspo Enterprise, sister, me some POP in the party. Sister, T, what the POP in the share and a POP with POP in on my TV set, no TV set, no kitchen, no so. Sister, no, my if you want to be Anaspo Enterprise. Usifie na person me POP ma wa Anaspo Enterprise we POP amount almost a TV unit account almost to your house na Anaspo be san your kitchen amount Anaspo assign I do windows assign she wo dan nim glass na window no kromo ya sister what to type open normal estimate na o memo to 70% yeah so sika nya we de o number wa he o number ne go screen so etwagu no omo number ne gu so etwagu nti mesraw Anaspo Enterprise e ma se obekira omo se Adwenepahene TV na se bekiti POPs di omo ya POPs looking kon POP looking kon na ni ade edewum Anaspo Enterprise o charge wi a ono na kofa na neoma efiri baabi abuchire edeba Ghana wow na omo sa no afo na go PO mama hwe ni POPs we etwagu na sister mesraw wo dan na wusi no Mr. Nye mistake pa come Anaspo Enterprise. Baby I show mo sana kitchen TV set bibia wow POPs large system ni bibia o mesan atofo glass bibia ma na windows bibia fe sister Anaspo Enterprise there Mr. Omo ye king kong dream ka na me ba be ka kire no Mr. Mama ye nam de me na ye na kona ko from the wo edima ref Adwenepahene no se bekiti benya discount kama oh Anaspo Enterprise omo ye king kong sister na ko be me say bra ka me ba wo asema ato me me say ma busuafo afre me enyo ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu awuda na wusi ne Ghana no me say enyunu ana se wa for company papa company be na ko for sister ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses enka omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban down so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses ko mo na esa ko pass abosa ma wo ena ti omo be border anu so a omo ba free estimate ena omo dan so omo boss e ma wo say kimwa omo yusu nade sister ena omo say yusu nua enua na omo say shen adroma say pika empro
Anka mpo wuro ma empro nya hwe. Na wo ta brochire na wo kofa carpenter ni bi o hye nkwanche ko boda so. Wa bra Destiny Roofing and Steel Trusses ewo sister mesrew uduru Accra se pe. Uko Ayɛka na se Pokuase Amamole Canada Junction Accra Pokuase ya Amamole Canada Junction uduru wa wo so pe Destiny Roofing and Steel Trusses sister o matuka akoye free estimate dama obi ate abrochire na kofa carpenter ni o hye achi sister mesrew me kanfo dama nti we den ha nkora ewo so aboka enya hwe but Destiny ebeje wonkwa Destiny ebema obi biato ukwa wo se opese obuje estimator wo beto nti dini Adwenepahene TV na se Beki TV ubo se di we kire mo sister o meto mo ase ahwo kama na obi a wo table kire aboka asi dan na won ko for Destiny Roofing and Steel Trusses more than so sister me kan for da ma ha nkra yes omo number na go screen so no omo email address na go screen so e twa gu no so atese omo board dan so ama 30 years warranty 30 years be wo 30 years be wo na we na nti wo ha mo sa sister mesro omo board dan so ma wa on e che kula one to fire more than krompo na oda obeda e no mo dan so mbo so a enso to anya teta o omo board dan so ma da bi omo dan so omo be so wa abrochire Destiny na tidin omo be so wa abrochire to board dan so wo dem ayefo enya teta ti makanfo da ma nti we dem srew obetumi no ankasa akonete straight abusafo bi anim for one na bi anim sa pepe nti mekanfo ayede edama to we pa de for mo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no nti sister abusia Destiny Roofing Sheet and Trusses omo ba magana fo Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tumti